Dogmoka petrol pamajang tualong lang kapangguy do pupenajok kurchodur. Karbi Anglong BJP District Mohila Morcha Klembarim Aroti Ingtipi Arong Kacheboy. Dilayalong ganja pen bangpli abangku bang piatum kachingnang. Kaching hon Karbiara dona pham nilihin pen Adap ki me kardwang bajiriklo kardom. Pini Adap Abirta long pen nili Abirta than mang phi sami Juli BP nonar jik tha Birtang ton pen. Dokmoka Police Station angkang arlo serjang petrol pump along diesel along lang kapang widundo puajok Rathur Paksi Dokmoka serjang petrol pump along kachikom dam. Lason si kedamtang jakhong ni phaisir kep arni ada por phai kep malom Dokmoka BOC along gari ajang thu diesel along lang kaching wido puang the kilong lo ajok hamphanga song lapen radatum thurpak kachesong. গাড়ী তো বেয়া হৈ গল কিছুমান তো ডিজেল লম বুলি খেতি কৰা সিজন হয় এই খেতি কৰা সময়তেহে ইয়াত বিউটি মালিক এটা তার ফায়দা উঠাবৰ কাৰণে ডিজেল জাগাত পানী দিয়া হৈ গল সেই কাৰণে আমি পুরা প্ৰমাণ পাইছো ইয়াত টোটালি আমি ইয়াত বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু আজিৰ পৰা দগমকা বিউটি ইয়াত চলিব নিদি আৰু বন্ধ কৰা হ'ব Penang an chingki chingwai ponde rapi aban ajang thu warlapsi akaprek ajang thu thap thunangji lapen jang thu kaheng no ke thai penajok gari kaheng no atum aphan gari selam pi ponangji pusi rat kacheparaya teng chekroi pondo lati laso diesel long lang ko ko lage non pen de lo ako diesel long totally petrol long ta kerosene do aprang prang mata nang do bong sta muni tum complain na avela sopo la pusi pusa me pu ko la pusi do joiti tapi pini bangke ditunta mane public hope chingwa ya lo la pen ke photo mena chingwa lo la si pini anke ditung ya mane ini chi khang de pini anke banang ko la Halapu jangthu warlap nangji purara tum ke hangajok BOC asai kamatum hidia jo jangthu ke war pangcheng ponlo bonta raikom asai khiatum khangdon thusi bangso ajangthu tengkaralong ajoy ponsi ghonta pikebra nerke baphi kemesen ajangthu radaphan piponthu bopusi highway station manager ahin pen chechak ponthu মোক একটা দুটা মানুহ কৈছে এখানে আপোনালোকে দায়িত্ব ল'ব দায়িত্ব লওঁ আমাক রাজ্য লিস্ট দিছে আমাক চালু থাকিব এটা পাম্পটো থেকে চালু কৰিবলৈ দিছে এটাই নে তাৰমানে আজি খালি এই কোভিড-19 কাৰণে মেডিকেলৰ কাৰণে এটো গভৰ্ণমেণ্টৰ গাড়ী কাৰণে এটা ইউনিট চালু কৰিবলৈ দিছে আজি ভিতৰতে খালি কৰিব আজি চেষ্টা কৰিম আজি ভিতৰতে নাই তো কালি চেষ্টা আজি হ'ব গাড়ী আহি আছে Dongmuka pen semsinging ti karbeng long lai Kedamtang aruni phayeng kora sir kep arni dena rong along truck kapatong tekang phit abang phi Karbi Anglong BJP District Mohila Morcha Klembarim Aroti Ingtipi Arong Chewojulo Kithi kerengke maduta chiputhekthi pinilone pinaplone Lason si Aroti Ingtipi setame gari nang patong pensi apran damji puke alanglita chichini ni Lason thak si anutinta chichini ni kopi koson komantu pentong apran ke damjilone lahai ke arna mari dengrong si do erlo BJP asong along inut ke claim ke dam ka chepadu ka bangphi mate district mohila morcha along claim barim anparta numati mohila morcha mai phi barim Aroti Ingtipi Kedamtang arua chiklo ni phayeng kora sir kep ani anarlo por phai krehini rajite malong denarong ahithi along scooty pen kedam bom mahut kopai kelang no penajok no gaung pen kebang bom ihuma truck patong tekang pirajok penangan ahiring tangrak pen aring solo Alang liphan tong sekot Guwahati Dispur Hospital along se kelang jia phan ponse chiklo ejon so se chelang ponlo Laso phi kemi muchorajok hospital pen toilo voiphet setami jakhong ni phaisir kep arni a ogapran kemi oiderajok ajo porphai troxir achitima pormalom denarong primary health center along oxygen pipon bomahotsi kopai kelang no pen arong jewai juilo Aroti Ingtipi arong kachewai jui alam karjulong pen
KAC Deputy Chairman Rites Inghipen MLA Joyram Inglengatum Ningduk Chipi Bonsi Akarjong Chomrengme Kaparap Thejia Phan Arnamehir Jumi Hangpi Denarongpen Bikram Teron Karbianglong Live Dilai Police Atum Dilai Malkre Trokalong Ihum a Otua Longpen Lin Troke Prapli Ganja Pen Pen Bangkethom Abang Phi Lapen Inur Abang Phua Phan Nebing Nanglong Assam Karbi Anglong Pen Nagaland Ahoy Dilai Police Station Kaparlo Dilai Malkre Trok Pua Dimalong Kedamtang Jakhong ni Phaisir Cap Arni Dilai Police Atum Kakhuruk Donahut Ihum NL 07F 7761 a Otua Longpen Lin Troke Prapli Ganja pen pen ganja beha along kacherabdun bangkethoma bang phila pen inoda bang phua phan nebing nanglong kaching nanglong chegatum ke Gita Devi Anita Rai Munmi Mahat lapen Robindra Das Pusi pangthekpo alang litum bang pli Dilai Police Station along 21 2020 alam hoi pabon ponsi Karju Pater Tokasai Dengpon Bomlo News X report Karbianglong Live Non malam sopan biar tang ton bonik senang. MS Punctual Stationery. Humri damra lang damik tha. Labang so kula dalo nang litum kerang sor hormuan long iji. Lake ason kecho hormu. Nang li hemarlo kapang jangjia phan kenang sor hormu lapen kapre ka son nang litum lokpon iji. Humri damlote nanglitum theki lungji lasi humri damikha Punctual Stationery ka humri dam nang jadim lake Rongkhilan Dipu Manja Road Don Bosco Higher Secondary School adum Dipu Karbianglong Dhenamo phipothot birtar jothilona Pirthe along coronavirus abur kithur kaphere hangjo hanghayajok school college inghap etpen MDM asang anta school ausomar ahem damsi rondam nanglo Lakhahini Rikangmi Home LP School along Lo Kachali Osomara Tumaphan Kapanong Ponasang do anta Kiron Ponasai Denglo Bangso asang Kiron Ponahut School Managing Committee Amaipu Birsing Terang Cherap Chetodun Pen Thanbang Biswarup Terang Lapen Klembang Phu Bang Phiatum Chetodun Si Sang Kiron Pangchengpon Lakhahini Rikangmi Home LP School along Kacharli Osomar Doan Ahem Damsi MDM asang Inut Pen Linkep Jangthu Kecho Aingti Dali Puruyathe Harsun Care Lapen Sabone Home Ronpon Khiruni Pen Mohanteron Karbianglong Live Di Mahasau District alongta COVID-19 akiso community transmission angdeng an kelero ajok kedamtang jakhong ni phai trok arni pen aron sodak piponsi nikre plia pharman di Mahasau District angkang lockdown phaponlo Bonto haflong rong supia rong ke do araratum lockdown aron ke kroi kriya phai omonaksi theponlo bangswajok di Mahasau Deputy Commissioner Anparta District Disaster Management Authority Chairman Paul Borwapen Hukum alopi ponsi raikom saikhiatum methang ajakong jehar jakse gari ke khang asai dengponlo haflong rong supia long lockdown aron arkansi rong supia long kijoi phun agari atuma phan nebdunsi adai enponlo Kedamtang jakhong ni phai troxi ani sibet angbong surikre hinira pharo phoan lockdown aron karkanatum adai ki tuponatangka longponlo Lapen puthot jakhong ni phai nerkep mate lockdown ni thom ke pleng arni le thotta surikre ke thom an gari ahem phuatum adai ki tunanganam longponlo Lapen angho adip mate mask kachikup ke atum adai ki tunang alongpen pharokre phoan longponlo Lapen bike pen Humkre ke thoma gari abangke di Mahasau raikom saikhiya tumpen suspended lopusi haflong rong supi traffic in charge Mauti Basumatari pen pachinipon COVID-19 related আপোনাৰ তো লকডাউন হৈ আছে তো লকডাউনৰ যিখিনি ৰোডখিনি ভাইলেট কৰিছে তেওঁলোকে উইদাউট পাছ কিছুমানে গাড়ী চলাইছে কিছুমানে মটৰচাইকেল লৈ আহিছে কিছুমান মানুহ আপোনাৰ মাস্ক নোহোৱাকৈ আহিছে বাৰম্বাৰ আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পাছতো
যিবিলাকৰ আপোনাৰ মাস্ক নাই, যিবিলাকে আপোনাৰ গাড়ীৰ পাছ নোহোৱাকৈ লৈছে, সেইখিনি গাড়ী আমি ফাইন কৰি আছোঁ। আছে তেতিয়াহ'লে আমি 500কে কাটি আছোঁ। কিন্তু আপোনাৰ ৰিপিটেড যদি তেওঁ সেইটো অপৰাধ কৰি থাকে বাৰে বাৰে কৰাৰ পাছতো, তেতিয়াহ'লে এইটো 1000 ফাইন হ'ব। लॉकडाउन इसेक मादुदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पेन हुकुम किपी आलो आवेत्ती कबांकी मेथांग जोंगजों आगारी मोटर पाचिलेंगलों लिपुसी पांगडाक पनलो हालापु हेमालों केनांग सरासोनामों के जोरमाते ग्रोसरी सकुला सेतामे हिथी रुएलों उर्मी थेलांग लापेन भोमता आर्नी अंचोत्सी रोंगसोपियालों के दोआ कुलाट इंगु पोनों चजी बांगसो अहुद कुलाट अलों आर्मु कचिंग सोम सिपिन पेन के दो के थागजिया फांसी पाचिनी पंथु हाफलों पेन सूरज बर्मन करबेंग नों लाइव tang tipini ada Abirta ke lapon si kang tonik lo lapenang litum setami kachiri pen kido je pansi chuning rilo kardom